pobjegle pčele, obično znači da se pustio roj iz pčelinje košnice, uhvatio se za neku obližnu granu i to je isto, da kažemo, jedna pouka čovjeku od strane Boga, jel, vidite, znači uhvatili se tu blizu nekoj grani, da smo na šljivi, na voćki i tako dalje, daju ti vremena da ih uhvatiš i da ih smjestiš u drugu košnicu. Međutim, ukoliko zakasniš, ukoliko dakle ne vidiš taj roj, on će otprilike nakon par sati pa do 24, u nekim situacijama i 48 sati, otići na ono mjesto gdje su odnosno izviđačice iz tog roja našle pogodno mjesto. I one će tamo doći, formirat će dakle novu, da kažemo, zajednicu u toj, da kažemo, da li šupljoj bukvi ili ne znam ja, nekoj stijeni i nečemu i tako dalje. Ali ono što je, da kažemo, sve više uočljivo je to da pčele u prirodi maltene danas ne mogu preživjeti same zbog tih bolesti, prvenstveno varoje, i zbog vrlo, da kažemo, oskudnih godina, tako da se zna desiti recimo da možda pčelina zajednica i preživi jednu godinu, ali već drugu godinu znači strada. Kako dolazi do rojenja? Svaka zajednica znači ima, odnosno svaka, da kažemo, pčelina zajednica ima 3 nekakva stadija, a to je da se rodi, da sazrije, znači i da se razroji, da se oplodi i na kraju da umre. To znači ta 3 stadija kao kod čovjeka, znači djetinjstvo, zrelo doba i starost i kraj. Znači u tom jednom rasponu, znači svaka zajednica, da kažemo, boravi na ovome svijetu. Znači kada se desi recimo kako dolazi do rojenja, znači svaka matica u toku, da kažem, jedne godine povlači tihusmjenu ili povlači takozvane rodidbene matičnjake. Šta to znači? Ako povlači rodidbene matičnjake, to znači da će bukvalno, dakle, stara matica pokupiti svoju raju, pod navodnim znacima, i otići na granu. U košnici je ostalo 10 matičnjaka. Ako pčelar ne reaguje na vrijeme, desit će se za par dana da će drugi roj sa mladom maticom koja nije sparena opet otići na granu. I na kraju će ostati 3. roj ili čak i 4. ako je i 3. dakle dovoljno jak da je može na granu, on ide na granu. Ostaje dakle jedna mala količina pčela sa maticom u toj košnici. I sad recimo od 2 nastavka koja si imao puna pčele, bukvalno svede se na nekih 4-5 ramova pčele, možda čak i ne toliko. Ako pčelar ne reaguje. Kako treba reagovati? Ako vidi da će se desiti, znači, rojenje, može ga spriječiti vještačkim putem, da tu staru maticu prebaci u mali nukleus, jedan mali sanduk, dakle od 5 ramova, sa, da kažemo, dovoljnom količinom pčele i odnese ga na neku drugu lokaciju. Ne može ga ostaviti ovdje. Ako ga ostavi ovdje, sve će pčele, znači recimo ja sad kad bi ovaj sanduk odavde premjestio, ne znam, ja tamo na drugu klupu, sve izletnice bi se vratile ovdje, jer one su naučile da se vraćaju, dakle, na isto mjesto. Znači mora ga odnijeti, dakle, par kilometara dalje i na taj način imat će novo društvo. Kada se vrati na ovaj pčelinjak, mora porušiti sve matičnjake osim 1 ili 2 matičnjaka i na taj način spriječiti da drugi roj ide na granu. I tada će imati, dakle, novu mladu maticu koja će mu se, da kažemo, spariti i nastavit će dalje sa zalijeganjem mlade pčele. Ako je u pitanju tiha smjena, onda od toga ne treba da se brine. Svaki pčelar u svom životu priželjkuje tihu smjenu. Naravno, ako se radi o dobroj matici, a ne u nekom, da kažemo, starom društvu ili bolesnom i tako dalje, onda, znači, u toj tihoj smjeni bukvalno matica zaleže svega 2, 3, 4 maksimalno, znači, matičnjaka, i kada izađe, dakle, matica, ona se spari sa, da kažemo, tamo trutom, vrati se i onda se zna desiti, recimo, da u jednoj košnici imate 2 matice, imate majku i kćerku. I njih 2 zajedno, da kažemo, neko vrijeme zaližu jaja, sve dok mlada je dovoljno naojača da može samostalno, da kažemo, da obslužuje tu košnicu. Nakon toga stara matica, znači majka, nestaje iz pčelinje zajednice i ostaje samo kćerka. Jer u jednoj pčelinoj zajednici ne može biti više od 1 matice. Ovo su neke vanredne situacije, ali one traju samo svega, ne znam ja, možda 15-20 dana, mjesec dana, i nakon toga, znači, se u
košnici imamo samo jednu maticu. To je ono što kažu pobjegle mu pčele. Znači, pobjegle mu pčele zato što nije znao kako pravilno, dakle, da pristupi košnici, kako da pravilno strese roj koji se, znači, uhvatio na granu. On se obično strese, imate vi danas, dakle, neka pomagala, čak se može kupiti taj takozvani profesionalni stresač rojeva, a može vam poslužiti, recimo, i kanta od dipola. Znači, ako nije previše visoko, znači uzmete tu kantu, neko pridrži odozdo, neko će stresti, dakle, sve to i bukvalno ispod stavite košnicu, tu kantu odmah, dakle, stresete u košnicu, pokrijete i pratite. Ako vidite da se, dakle, ponovo pčele viju oko mjesta gdje se uhvatile, ako se ponovo hvataju u grozd, to je znak u stvari da maticu nismo stresli i da je moramo stresti ponovo i ponovo je vratiti, dakle, u košnicu. To je, znači, da kažemo, bit ovih stvari koji su vezane za bježanje pčela.